na familia yake, lakini yoyote ya kuzungumza bila maendeleo yoyote haina maana. Nasikia mengine inasemwa ati wengine hawatoi kodi, hawatoi nini. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na uwegamuka anasema hii na mwingine anamuka anasema hii, lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa. Mambo ya kodi, income tax ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kuzungumza katika kwa magazeti, kwa mikutano, kama TV. Kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapelekwa kotini, kwa sababu hiyo ndio sheria. Ukikosa kulipa ili unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashukuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Na hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini ndio watu wasikike ati wanafanya kazi, wanaendesha hivi. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja nakosea bila kulipa, mali ishukuliwa ilipe ile tax, kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya kisiasa hivi na vile, na hiyo sio kweli. Na watu wanajua hawasemi kweli, wanataka tu kusema pia wasikike ati wanataja majina na makampuni. Walipe tu, si walipe nini hii hiyo pesa.